Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaru sawa'un alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim isyawatun. Tua-tua. Wa lahum azabun azim.
siapa? Saidatul Hari. Kak Humaira berapa tahun umurnya? Berapa tahun umur Kak Humaira? Tanya mama. Berapa tahun mama? 7 tahun. Kak Humaira kelas berapa? G7. Siapa ibu Kak Humaira? Bu Hali sama Ibu Putri. Kak Humaira kampungnya di mana? Atenho. Tilhuk Kaju. Dari salam. Assalamualaikum.